Mga kanos, musta? Mang food trip naman ta, kag chill. Sa pagbabalik ni Ventuno Bar and Cafe diri sa Villa. I'm Drinking Nose and welcome to my vlog. Diri lang siya located sa Quezon Street, Arevalo, outside the Roca compound, near Land Heights Subdivision, Phase 1, right beside Chicken Inato. Sulod na tamanos kag nagutom na gid kaya. A well air-conditioned store, spacious, cozy, and chill ambience. Also available for their international brands and items. Niaraman sila live acoustic session 5 p.m. to 9 p.m. only at Birria Branch. Gaserve di sila coffee, all-day breakfast, lunch, dinner, cocktails, and beer. Bar is open until 11 p.m. Kag nami gid mag-selfie, TikTok, kag mayde, kag flex sa akong outfit. Kag astig pagid ni ang well-sanitized comfort room nila. May araman sila outside al fresco dining experience for that fresh air and enjoy the beauty of nature. Ay ara na daw ang pagkaon. So start na ta for B-Boy's Choice Chocolate Cone. Wabe sa presentation kag for that chocolatey feel. This my drink, Ventuno's best-selling egg coffee. Strong sa coffee, but tama yung balance for its sweetness and egg essence. And for HeartKisses drink, try this colorful and refreshing cocktail drink, Rainbow Paradise. The sun is up and take a shot for this vodka sunrise. Satisfy your food cravings with ham and egg sandwich. Ari gid ng kampyon, no? This is it, Pansit de Ventuno. Sa mga health conscious, try this Ventuno potato salad. Kaon ta! Busog ka na, may pangtagay ka pa. Sa Ventuno lang na. O si Heart, ga-shot na. O harap pa gido, slow mo. Trope Heart, mukbang. O, diba? O, slow mo pa gido. Ara o. Ara pa gido. Ara pa gido. Si BiboyNatics yo, career mode gyapon. Kaya syempre, pasama kita sa Ventuno sa service, quality, and drinks. Kag, di na take over na ni Heart ako na vlog. Basta consistent kag solid ng gyapon ang Ventuno. Kag miara man sila branches sa Mandurriao kag sa Pavia. Kag damo gid na salamat sa mga owners, staff, baristas, at chef sa Ventuno. Kag sa mga Ilonggo vloggers sa pod ko, si HeartKisses, kag si BiboyNatics. So wala pa kami tapos kaon, namit pi mo. So you know the drill mga kanos, please do like, follow sa tanan ko na social media platforms and most especially sa Drinking Nose YouTube channel. So kita-kits mga kanos, see you in my next vlog kag food trip goes. Bye!